ukamwira atiriri ti athie ukamwira aikare hau uthondeke riu we coka ritie riku iyo wewe muthuri yes uthondeke riu yes uri tha ithatu irathie ona kire ithatu na nuthu kamu ciana ri mwana kana ni akomire na mwire tu awira ni akomire ndwe wake muhuma ndagika 5 ndwe ona ithatu na nuthu ugika atia athiriri ithatu na nuthu iyo gicokera mitwa ndagika 5 gucokera nginya mitwa muthuri ndagika 5 kuhagi mutumia ndagika 5 mwe akire kunyitana munyitite ogwo wi gutuini gwake kimwiraga I'm still in love with you. No anyita. Yes. Na ndukarie gikuyu. Siwaitu cyeko eka undu ciumaga ta cie no futhi. Taitare serious. Mwena githungu I'm still in love with you. Yes. Mama. Kweta mama. Wamwita mama. Mama. Yes. Yes. Kumweta hau atinya my dear. My dear no ngwendete. My dear no. No wana gata ngwendete ona riu. Ndo inge kora ne ngwendete wahota kwambiria kora ta ngurukire. Ero gwara riu ukamwita mama ewe tajira tiriri mundu ngiri akwira atika akuria ka ni ukuria ungiruta romance ku gutire macoka uka gutucambia Facebook ati Kikuyu men are never romantic. Kikuyu men are never romantic. We are na inywe ni thina mukona guo mwe problem yako initiate romance. Yes. Yeah. It has to be initiated. Yes. Kikuyu man is so has a lot of pride to initiate anything. Tondu ndingioka ngukore wi thimu-ini. Yes. Ndethamba. Yes. Ndacoka ndagukora uri thimu-ini iyo. Yes. Na uri thimu-ini iyo unjuria ka ni hora njuria kana ni ukuri uri thimu-ini. Yes. Kindu kia mbere ndunamenya kuria ndatinda. Uria ndatinda. Yes. Mibango yako ya muthenya ucio no uri thire ya rucio gakorwo ihana atia. Wanjuria kana ni nguria. Nona tari wona mugikuyu agikia muthweri. Muthweri ucigaga agikumbe romance mariga kwa gikuwa maigaga kumatira romance nia yes so it has to be initiated no ri mundu wi thimu-ini kana ari sopu-ini ni kwari muguthie nake riko atia utire no ngwaragiria andu aria riu ningi mariko mao ni manene utigacinane no ngwaragiria ni mariko mena space mugwetha kwigarura Dibo igera ko umwe mudia. Okay agi mutumia nake ni kuhia raya.